Awe nos hasi bisita na Museu Chichitang, isa kita onde museu ng mas conservado de Bonaire, na onda com a casta de 1897. Também, lo que tem a história padeng e também tour e objeto ng kuta padeng ta de antes com o cidadano na Bonaire tata biba. E museu aqui ta abrir Turistanan de barco e também Turistanan kuta queda na Bonaire. Algum dia ta hasi bisita aqui e lo que ta hopi importante ta ku Turistanan de barco ta scoge a ruta de Caribe pa asina ng mira e cultura entre e islanan, tanto na Bonaire, Curaçao e Aruba, e asina ng por mira e dividir wak quatro e país com a cultura tá puro. Essa que seguro é importante mirando que ture isla aqui lo que te trata ABC, da isla é o único isla do Caribe atualmente que está papiando nos 12 papiamento e que a biba de uma temporada quase similar na outro, mirando o sistema de casa e mirando também a cultura de parte de Padem. Interessante tá que nós conversar com turistas não cabem aqui e não escolhe destinação de ABC para assim mira a cultura entre e islanan. We love the Caribbean in the wintertime. You can escape the cold weather from up north, and we haven't been to the ABCs, and my wife wanted to visit all of. Where you stop first? We stopped in Bonaire first, and then Curaçao, and then Aruba. Do you search a little bit about this group of islands? Yeah, we looked at what we could do. Snorkeling appears to be the great attraction here, and we would like to do that at one of the islands. And then we wanted to see the whole island highlights and kind of see the difference between these islands and some of the other Caribbean islands. It's very different than Europe or the United States. It's very much like living in. I mean, shows the last century, all right, or how we would live without electricity or whatever. But it's a very different kind of experience from where we live. It's nice to know. It's very nice to know. Yeah, I love to learn about the history of the different islands and the people here. Amita fara bukout voor de Bonaire pa e news.